नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु समस्त को मोर एक नुआ वीडियो को स्वागत जनाऊँगी एवं चैनल नुआ थी सब्सक्राइब करके निश्चित बेल आइकन को दबाई दिंतु और आज नंदनकानन जा बुलवा तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा नंदनकानन प्राणी उद्यान को आपण मानक स्वागत। नंदनकानन प्राणी उद्यान में आपका स्वागत है। नंदनकानन में अति सहज रे बुलिबा पई बैटरी चालित गाड़ीर व्यवस्था मध्य रही अछि जहाद्वारा कि आपण माने सहज रे बुली पारिबे एवं आनंद उठाई पारिबे।
ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆସିକି ଜଳଜୀବାଳୟ ପାଖରେ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମାଛ। ଏତେ ସମୟର ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଯଦି ଆମେ ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ ନ ବୁଲିବା ତାହେଲେ ମନରେ କିଛିଟା ଅଫସୋସ ରହିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦିନବେଳର ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍। ଏହି ଲେକ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୋଟିଂର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଥକା ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନୌକା ବିହାରର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତ ଖୁଆଡ଼ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠିକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନୌକା ବିହାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ
एवं नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करदेवे जहाद्वारा कि आपण मैंने मो चैनल समस्त वीडियो प्रथमे आपण पाइपर। तो ये निश्चित बढ़िया जगह एवं बहुत बढ़िया लगला समस्त बोट को एका संगे देखी। तो देखा